Алматы шәһәрінің хакимчилигida 1 май Қазақстан халықларының бірлігini нишанлаш харпысыда Алматы шәһәре Қазақстан халықлары Кичик ассамблеясының 13-ші сессиясының отырышы өткізілді. Уни Алматы шәһәрінің хакими Ахметжан Исимов ичеп, milli razməlikni saqlashda, xalqlar dostluğunu чыңытышта, xalqlar asambleyasının atqurduğan rolunun nahayeti çoğ ekanligini alahida ta'kidladi. Алматы şəhəri hakiminin orunbasarı, Алматы şəhəri Қазақстан xalqları Kiçik Assambleyası rəisinin orunbasarı Serik Sidumanov, Алматы şəhərlik Kiçik Assambleyanın tərkibində 30 Milli Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyət ilib berib atqanlığını, dövlətinin qo'llab-quvvatlashi bilan 4 milliy gazet, 2 jurnal nashr qilinganligini, radio 7 tilda, televideniya 5 tilda xabar tartilganligini, shundaqla Uyg'ur tilidagi Tangritog' telekanalining ochilganligini mamnuniyat bilan ta'kidlab o'tdi. Andın Алматы şəhərlik Mədəniyyət Departamentining müdiri Nurlan Önerbay Қазақстан xalqlarının birligi kunini nishonlash va onunğa ketib bargan tayyorliklar haqida aytib o'tib, Milliy madaniyat markazlarining vakillari tarafidan berilgan savollarga javob berdi. Алматы şəhərlik Uyg'ur madaniyat markazining raisi Abdulla Moshurov madaniyat markazlari tarafidan tayyorlangan nomerlar mushundaq bayramlarda ba'zi chaqlarda konsertlik programmaga kirgizilmay qolganligini, mana mushundaq ahvollar cho'ng tayyorliklar bilan kelgan, kelgusidan umid kutkizdigan yosh talantlarimizga öz ta'sirini yetkizmay qo'ymaydiganligini ta'kidlab, bu ishlarning oldini olishni iltimos qildi. Birlik bor yerda barakat bor deydi xalqimiz. İnaqlığımız bor yerda barakat topadiganimizga shak shubha yo'q. Бүгінде достық пен ынтымақтың, бейбітшіліктің ордасы алтын бесігі болған берекелі де мерекелі қазақ елінің дәулетін жинап ұрпағын шайған 100-ден астам ұлт пен ұлыстар құт мекен етіп келеді. Осыншама ұлт пен ұлыстардан дін өкілдерінен құралған, жер бетінің барлық бояу бедерін бойына жинаған, осыншама мәдениет пен салт дәстүрді айбарым мен айбыным, сәнім мен салтанатым деп білген Қазақстанның болашақта 21 ғасырға сенімі мен үмітінің мол екенін мен қуанышпен, мақтанышпен айтқым келеді. Береке бірлігі мен ынтымағы жарасқан, аз ғана уақыт ішінде ерекше ел болып қалыптасқан Қазақстан бүгінгі таңда әлемдік қауымдастықтың алдыңғы көшінде келе жатқан мен және де мақтан етемін.